Wabra nipa sorry tia ayen. Ma dwene ho a. I don't think I was sorry tia me. Ade na ma ye wo. Oba sorry tia wabra wo tika apapem. Oba sorry tia wabra wo ware. Mesme kon wedding bi. Konkonsa. Womunum sa me na me bobo mpaye for refreshment no na me tinipa no mudin mafodi binsa. Ana lady no kura no ne asomade no. Enka wo se ene omoti wo kasasa ma no. Wo ware o. Wo yina wo de ho. Wo bi ya wade no, wo de konkonsa sori atia no. Senye nyamela wo ya fa bra nipa sori tia ye no wo sori tia wo bra wota asase o sori tia wo bra wo ko wanim o sori tia wo bra adwuma pa aba wo nsam enipa sori tia wo bra wo ye hia ni sa wona mo no mu ana wo bubugu a ye sori tia wo ya ba sori tia wo bra wo ma mu sanyo nyam bi pie awo abrabom yen sori ntiaw sasawo yen sori ntiaw awo abra ye hu se sete kraka ne ka ni bese abrante ba kwa ne wotema beka mi refini din be no batters wo twam ha wuti se no aba ben pepepepe miswani o mse batters ka wodam ni ha mesi sanwonyam ma wo ho a enipa nsori ntiawo abusia ansori ntiawo wose bra enipa sori tia ye no we wona dwese kopaso mommo ye na nimro so wo kum yai no prayer ho na sori atiawo na chese nipa betimi asori atiawo sasamo wo ko wani mu no obi be sori atiawo ba sa hiawa obi ansori ntiawo ya kwa ya bai sasi na masikani ni botom ani do obi ansori ntia no ewiase abraboro ba bia ya duro no o satan so da o ya ni o me nwa o tutunu botom ni ma achira me se hwe ni botom me pese me hye nkran na me ka achira o se na wo ye krina obi ansori ntiaw na mo de me nyame mpajaw enu the last level bi nipa be sori atiaw David you hwe nwan ona twa sa scripture ya me read kire wi wo hwe nwan no oh Jesus wo yuram nanja chase de onemu no fa mu nyina chi no eduru bra wo nyame yaso be paja no no de wo be no awa bono ne fra no hene so na so twan ho asori atia David wo fa ha source mentiasie all that is okoku golat our bra amanfo nyina sro Goliath na that so no kra na wo ye hene pono want to be main Goliath David ya din kunim kasiesei na ma chance say ye pega na ma ya mususu pega konfo me obi timi hia me bishop misminye bishop obi timi hia me oh rev no problem obi timi afrem de but bishop odi menjeje sani ma no so enti kubanse mo ya no mo wa edo watan na ebra wo ense wo adwuma omo wa omo prepare wa ko baabi me na ba yo wadin a na me boni din for adwuma pa me amani ehu se wo ye me ho yo wa
cause adwuma no ane e dia hye ne nsa so wonye but no we ho no mo a wonum sa wonye odifo woti asondem now we are so for kitwa don't come for odi prophet wonum sa wonya prophet wonum sa bible school crown ko bi da ayanyame adom ane atrusu hwe entos bra atamfo no sorry amene why say sorry no ya sorry no because no nyankopon pese wo use David na so nso pese wo pere memeti ai ubetimi asori atia me opa din konkonsa bia opa bia fa me ho opa kan de obeka bia fa mabrabo ho ba se nyame ni me wie ya what is your problem and I not pay me pesa me show nkran sister my brother de wona mo abrabo mu bia no ohoma botaye everything is there for a purpose abrabom bibia ni wiase by accident me huntati akura no be fa me nkran ma aduan ho na me kuna na ye me ya minkuno ene so no abewu a chese me wadwiri bi ti extend say asetrem entati akura kum ya me ya wodi waye wadwiri se wo wiase a wo ba ye no wo sori atia wo bia to extend say eti okura na obetwe na wo kuni pa haw so ba se unia na yina die afradwuma ma haw so ba sumo fidie revelation mensa kasana mitie so ba sumo fidie na odi ayi unia haw oba wukuru ye no okoso a eye wo ya wo yire koso a eye wo ya wo mo ekoso kra eye wo ya adentina mame wo sori tia wo ba adentina papa wo sori tia wo ba adentina papa wo sori tia wo kunu wo yire adentina wo sori tia wo kunu oba abra authority amen no Psalm 124 authority amen no enka wo peme no asame wo suma fidie no asame wunya na wo bodam no aya ode no ho ayo wo ho bia wonam krum no daka papam na ne nua bodam no ogina baabi no akase hwemini na abodam onka asetra mu nsam doso yanto yabo abrabani yakwai edaya wusie aho yangas asori etiaw kokunu mame yabo pofa ho wayire wokunu mo pese ma brabo no drum pampanso nyame pese ode wudru ankofu bi asori atia wo oriem ababa wo bi fianga bi abrantie bi sika wo kranti wo sori na ode ukuru twade mpoa ababa wo ni sika wo kura wo sori na ode iri twade mpoa shawo classmate shaba bi anyame de adru hala wo de wo tuwa no mo hala wa bra bono hwe sansori ntie ni ho a emani panso nkwa nanim so wo ye wadwene se enti twira ne kan se nipa nyina gye wotuma die ana se nipa nyina so kan wa die
enti yesu say me ba wiase no me hu de woni pam enti man fa me ho anto nipa so woni de nipa bi dia yeye wose sanga wade na wo mafa anka blas atamfo solity am no Psalm 124 anko de me ye hanam anko me yakwa ya ba sanga wade na wo ya fa pa sister wo da wonim ante o me kanti an ma femi maame sana na me frɛ no ante wafa sanya urade na wo ya fa pa o man pani sanya urade na wo fa pa former president sanya urade na wo fa pa he wo mo di wa chi yo lodom he ye nya ho anko mba mmele woni mu so nanso urade atom so for penny asafuna wo da no sanya urade na wo fa pa komo be ye fidi aye sumu office ho ane niam bi secretary da wo so yesmo konfo no obedi nkomo wo bi ba obetoto ano sanya urade na wo fa bakwa defu ase nanso ye urade a o yafa ombe hyehe ombe susu ombe prane ombe dwene ombe tenase ombe sinkonya ombe ka he wo be tenase a o sorry ati onyina pese ogu wo pese ogu aware Bible say obonu for beba obefa be ma no so because on na efie niti wonya na no de afa oba no so wonya oba na no de afa oma no so sofo woman no won kan ware ho so won kenka atwere ni yi a enkwala na ya kyede nyame de o ma kye o da resource bedru ba bi no wo be free woja ene wo na nchen no akwa Johnny obi na kyese o mo de o mbekọ aware fo de mbetena ho boni fo no ompe bonsam na duane ane se boni osore ya no pa o hwehwe de obenya no ento se monyina na monsi ne kwan Peter ngoma no efise oboni fo no o hwehwe de obenya no no amere no na monyina pinti na monsi ne kwan ba obesi ne kwan no ba bre unya ni easy yadi yare ba yadi ohia ba yadi ahokyere ba no me metrans ya adam sa ni ma bi koso wa Christopher mu amedwere ho amenti ase wasofo wono wa sorim na waba modern training associate pastors ni ade senyame atone nsafre na yesi pam sofo ni akofo obi aba na asofo be se obi apre chenchina me pese nkwa na yiro wona ya wo so ya wo de ni ye anya se bi asofo ni nya matured which means say associate pastor na wo ye obi a wo bon ho modern ya no wo ye hwe nya me so ye o na no hon tokwa na bi ko na bi sesamoba na bi ko to ya dia ya ni agie ya kwai ayo wura no na ehu ana o mayen akonya emi etimi Kenya me asem. What are you talking about? Enti utewa na hwa wa bra wo mo sorry ti aye no wankasa mi o David ankasa me yan kire se eya dodo kabia enipa betimi asori ati aye Mr. Sumai Mr. Jujanfi Jane Comfort Auntie Jane my brother ha Mesi anadwe me dress sa le baby say yenti sa na ekoso ewo wiase wabra omo sorry ti ayen
enka oye won adwen se wo memene ye ni so na senye nyame na wo ya fa ma Israel fo nkan Israel fo na omunum de na omunamu senye nyame na wo ya fa ma Ghana fo nkan wo brankofo kwahye ba bi shahes ne ade ebopo senye nyame na wo ya fa pa enka me kama kire se eniema nka to Ghana no bade nyame na wo ya fa senye nyame na wo ya fa abranka bia sesi kwanso na ya maame ya nu a wo manus wo de ka bedroom senye nyame na wo ya fa ba bi dia me pese mekọ but wo nyame adom afuti ametimi dia ma wo ani wona ma wo se nyame wo afa na wrade nso wondi nkuku da ongu ani masen so da o hawo beba nyame wo afa yare beba esum beba awerho beba but in the midst of all nyame wo mafa enti enya dia obonefo no ehyehyeye no ebetumi abem. Thank you. Adam 106.3 and outie. Mamenko edunfa fo nso aye credit. Na omaye crowd no omonso ento aso. Pastor Ben na omonfa ebinso emayen. Ofrem SK apiaje amempeme ho asem. Me chia obibia.